Je pense que vous avez pas mis novembre, qui me canne des premiers novembre. Voilà, mon ça, les infrastructures, la France qui devait maintenant, il y a des équipes là, la Champions League d'Afrique, là, qui ont le stade. Je pense qu'on n'a pas les stades, on n'a pas les moyens de chaque année. Le problème qui se pose justement d'un giga, un message et les pouvoirs publics, c'est une image de le stade de Guinée. Depuis 2018, chaque 6 mois, chacune année, il y a un nouveau ministre de la Jeunesse et du Sport, a défini une date de chaque année pour le stade de Guinée, mais il y a le stade de Guinée. On a des Tizi-ouzou, puisqu'il y a لنا نساعد ديجا لي روبير لنا الى البوبليك راني ميم لي زيكيب كي كاليفينا لي كاد فينال نوت نمولا نفتي لعبت ذي الكازون كنا ونض لا شونس نلعب ذي الكازون كي نلقى الحاجه نلعب راني ذي الطاطون جو بونس كان يلقى انا ياكل لي كونديسيون على الجهه هنا باش نعديها نروح لو بلو لوان بوسيبل لا كومبيتيسيون. مسلاي عيش j'ai tatatatidis مسلاي يعني نسفهم tout ça il est pas temps pour une autre année donc il va بالك plus qu'une année justement بعد voilà les compétitions les matchs وادفروا نعاود يعني نقيم سمانه كذا انا نعاود نقيم tout ça نولي لا نغلط عن تيكلت في ثلاثه انا تيكلت في سبعه j'espère que نقيم عني وكذا لي زادجوان مسلاي يعني في البروجي على لون تيرم ماشي شاك 6 mois لا شاك اون اني نبدل الستاف نبدل لي جوي لقدنا في اون بون فورمول يجينا سي اون ستابيليتي سور لو بلان تكنيك سور لو بلان سور لو بلان تكنيك تو سا. Bien sûr, ils seront qualifiés, déposer le dossier. Jusqu'au 4, ils seront qualifiés. Des lignes de retour. Sur le plan technique, c'est l'entraîneur décidé. Maintenant,